vidite, nalazimo se u podnožju Ostrovice i kao što smo upoznati sa tim, ona je visoka 758 metara. Popećemo se na vrh i pokazat ću vam neke znamenitosti ovog prelepog dela Srbije. Nalazi kod sela, to jest u selima Varnice i Zagrađa, nadomak Rudnika. Pod zaštitom je države od 2009. godine kada je proglašena spomenikom prirode. U geološkoj građi Rudničke planine učestvuju sve tri glavne grupe stena. To su magmatske, sedimentne i metamorfne stene. Starost ovih metamorfnih stena se procenjuje na oko 16 do 18 miliona godina. Za razliku od njih, sedimentne stene različitih vrsta, zastupljenosti i starosti su one koje izgrađuju najveći deo rudničkog terena i to najviše peščar, laporac, glinac i krečnjak. Sve rudničke sedimentne stene stvarane su u periodu geološke istorije i nazvane kreda i to isključivo u moru. Dakle, stene koje sada izgrađuju visove planine, njene strane i podgorinu stvarane su u jednom dubokom moru koje je na ovim prostorima postojalo u periodu koji je trajao od previše od 60 do 120 miliona godina. Znatno kasnije, od krednog geološkog perioda, nakon uzdizanja mora za vreme koga rudnički kraj postaje ostrvo u njemu. Kasnije, za vreme starijeg tercijera, vrlo jaka vulkanska aktivnost dovodi do pucanja zemljine kore i izlivanja usijane tečne mase na površinu, pri čemu se stvaraju mnogi vulkani na rudničkom području, čiji se kupasti oblik zadržao do danas, poput Ostrvice, Krnje Jele, Trudelja, Gradine i drugih. Ostrvica je redak prirodni fenomen reljefa, kako po neobičnom obliku i impresivnom masivu, tako i po nastanku. Njena kontura visoke oštre kupe koja prosto hrli ka nebu i tamni tonovi sive boje golih stenskih gromada na ljubitelje prirode i ostale posetioce ostavlja upečatljivu sliku i nezaboravni doživljaj. U geološkom pogledu Ostrvica je sastavljena od vulkanskih stena iz grupe andezita. Današnja Ostrvica pripada centralnim delovima ugašenog vulkana, jednog od mnogih koji su u geološkoj istoriji bili aktivni u rudničkoj vulkanskoj oblasti. Iako nakon gašenja vulkana nastaje period erozije i denudacije materijala vulkanske kupe, pri čemu se uglavnom ravnomerno eroduje i vulkanska kupa i očvrsti slenski materijal lave u vulkanskom kanalu. Kod Ostrvice je situacija bila nešto drugačija. Naime, postojala je znatna razlika u tvrdoći i otpornosti prema eroziji između stenskog materijala kupe i onog u vulkanskom kanalu, pa je tako erozija razorila kupu i andezitske stene kanala kao i mehanički otpornije su ostale da štrče do današnjeg dana.
Tako 30. jula car Mehmet rasipa Ostrovicu koju je nekada rado odmarao despot Đure s porodicom. Sva u ruševinama odmah je dobila tursko ime Siriđe Hisar. Vrlo zanimljiva legenda postoji u vezi ovih zidina ovde i radi se zapravo o Irini, ženi Đurađa Brankovića, prokletoj Jerini. Čućemo je kasnije od moje babe i od mog dede. Prokleta je Jerina ozidala 4 zidine na Ostrovici. I na Ostrovici 700 metara. Ima 4 zidine što je zidala prokleta Jerina. To je zidano sa nepogašenim krečom i običnim kamenom. Mali grad i veliki grad. To je Ljubi grade. Eto, nosila i nagonila trudne žene da je donose lepine i smedine. Dolazi mnogo ljudi, ima i po 100 turisti. Turisti obilaze Ostrovice i ajde. Ma ne mogu. Pa da si dovoljno... Čuvala se stoka? Ma ja, čuvala sam da stoka, paša, dovoljila je se pasni krave po samom Jerinom scenom. I zaljubila se u njega. I dosta. Valjalo bi organizovati neko ko bi došao tu da kupi zemlju i da napravi nešto da se, eto, da za turizam položivamo sve koje je dobre volje da dođe i da uživa pod Ostrevicom. To je turističko mesto. I za godinu dana ogroman broj turista dođe tu na mesto. Ogroman broj. Da otvorimo neki turizam, lepine, kajmak i tako te stvari. Autobusi, kola i za 1. maj imalo je 300 ljudi. I tako da niko nema tu da nešto otvori, da napreduje to selo i tako. Hvala vam što ste nas gledali, nadam se da vam se svideo film. Ovo su moji baba i deda Živomir i Nada Živanović, ja sam Jovana Živanović. Ćao, dođite!